chung kan dan kan chom zinga poimo tak mai hi inzir tel tho chuan karinga BEFR hi kan soidu kan lu chilwa Bengal Eastern Frontier Regulation 1873 Reitonia in lapiang lo kay po lapiang lo that's one reito khop mai Hedani British Sarkar siamania India Independent Khan Adaptation of Laws Order mangin kan adapt soba. Tichuan Mizoram ahian kan mang tazela ni kan adapt so tazela ni. Hedan hian engesoi. Hedan hian ka section te te su ka soi lo banga. Mizoram sunga native nilo. Aram le lung fa ni lo tan hian du lo lu thiang lo bani an lo lu don chuan inner line permit an le ngaya inner line soi don ni la re lu to khanga inner line hi atira chuan kan chuk thalam ve na nia an lu ta kan zuk lak thina wang khan siam ni kan chuk thalam pang khan permit le ngaya anu aram lo ral mo nga ta chuan sap ho khan vai ho an tam sia Bengali ten on sumdong amin chim ral mayang ten lo bangin he kanin rina inner line anon cross don reng khan phalna tel lo lu hi phal talowa ILP kan ti kan nei ta ni tu sula nung renga ton thlengyan kan lamanga ILR noya inner line regulation noya ILP kan isu theita guna phechuan kan online to porter fill tak kan nei to ni overstay te po kan chuak zum thei to a chu kan nam him na kul ani khatiang khan min lo ti lo sengin du ron lut ringot thei sang chuan rei lo te a min chim ral mai don ani heng dan te hi aluem e ma kan hum mal anga ya maro chu he dan hi kan nei lom tia apong apuya namdang lo lut tur lo restraint vak tur khan ta lo ni with reasonable restraint man turani kan man dani a reasonable lo chuan kota min king thei kota min kin chuan min paisak dai thei ni chuwang chuan apong apuya hei mang tur kan ni lova dim te a mang tur kan ni hei tuna phei chuan kan ram a ming thata e ma India ram main lo khavel puma kan film te mania London a rain dance festival a mizo film man chua ka juk tel pui man lova December tha hianin Portugal an chuale don ani chu film travel pola classified ani ton mizo te min muan cha kan itu na hianin amoi jong le ren to kan thang ani alom ma me tourist hi ale tam takin alo pungta railway connection te kan lo nei ta poka khalai ka ra khan hen kan ILP te po hi ron sut boy na chin ya khanga khanin min mudu tu ten all sam taka anon lu thei atu rualin kanin ven angaya chutiang chuan kan man angai ni hemi chung changa hian thil pakhat an cha du em kan nei chu chu dan kan khilfia dan hi politician te inang lo thin ani ruling khilfia dan le opposition khilfia dan te ai nang lo tlat zelma asual thak ni o hi dan te chu khilfia dan ai ang mai turnia ale lamin adan danganon khilfia mi puya confusion siama adik zole zolo po theilomin mi pui min chok boy thin ani helaya vai dan na dan kan anti mai BEFR 1873 hemin waya inner line kan permit kan pek theina dan po ni kan memorandum of understanding Mizoram accord kan ti mai kha accord ani lova hei lai ma accord tin in zia lova memorandum of agreement ni ya chu Mizoram Sarkar le India na sign po ni lova MNF party le India Sarkar na sign ania suta chuan MNF ayon pulal de ngana sign on behalf of Mizoram in a sign lova Mizoram I o bok lova Mizoram I o zo po ani lova ngin MNF I o in a sign ani
hei riat reng tu kan memorandum of understanding kan ti fo Mizoram a kot te kan soi tak mai hi Mizoram le India in rem na anilo Mizoram a party pakhat le home ministry in rem na ni ti kha ri langin aro pui te chiam lo em lo ani chu ta chuan inner line regulation chung chang ni zia ani ya emi chung chang an rei tak kulal de ngatele India sarkar anin muthiam lova anin kara in rem na siam tumin voi ngamo sat ke po kavak vel ani emi thila hian ta chuan a topa anin rem tak na chu inner line regulation hi India sarkar in ati danglam don emo ati bo don emo chuan Mizoram sarkar a ro nang tina in ziak ani consult ani amaro kan roi du tren khanin soi du dan chu Mizoram sarkar rem tina lo chuan hei ti danglam theni lo antia consult kha consent angin an interpret lui tlatani ei Mizo mi puitam tak min roi bawa party pakhat phei chon chutiak chuan an langai tlat ani adik si lo ani kha kan law student ho te hianin hetianga thuin chuam reng hin adik zok hi ron pholam thin ulang kadwa hemi hi Mizoram sarkar remtina tello chuan ti danglam nisu se ti kha pulal de ngate tranna ni ya atlang zo lo ani amar zu ti danglam ani don chuan Mizoram sarkar a ronang ti in zia ani ron ti ani consult ania consent ani lo tichuan Mizoram sarkar min ron anga ni china ka soyang khan unreasonable takin lo mangta ila min ko ta te min king ta sela min paisak theya min paisak ma khan ai kan pai do ne ngei ngai dan tin kan opinion anon la min ron don ani ta chuan he pai su po ti lang an pai du chuan an pai the tho chu kan din bun dik tak ani khatianga thlen lo na tur khan Central Sarkar tele namdang laka kan che dan te po hi moi taka kan ti angai kan ti luat tuka kan nei sa kan chan thei ti ka rela then article 371 z hi ka soifia le du bok ani Mizoram politician zinga adam lai zinga chuan article 371 z lo chua dan ataka khoitu zinga adam omchun kalani mithiam tam takin ria inti takin an ziak thina ngoru pudua khaila hianin pulal denga le home minister in kara khanin ate khamlei varon ton ivar angai dani wala tengu hanti ei po hi kala dong lo renga ria hianin tie ma man ziak vak zel me apoi ka ti takset ani hanti hemi kan special provision hi kan luta kha enrem na thuklung kha en ulang thil dang zong kha chu kha document a khan atop fai de uvek ani kha enrem na legally India constitutional law lut chu helai che hi ni chu wang chuan 371 z kha chu khalai in rem na thutlunga zia khani satia lova India constitution ka lu ania India sarkarin constitution amendment bill aron puluta chu bill ngai tuana thu soi vele apas tu te zinga telve omchun kani an rangin MP te chuan India ram hua pin dan an siama MLF and state hua pin dan an siama ti chuan dan remiten an lo ril fia executive in a enforced ta hemi til 371 zia po hian til pakhat lo om chu India dan reng Mizoram state ani ma a Mizoram India ram dan la om lo te hua panga
alo om to sa chu huap lovang ti ni ti chuan an hanin rem do na pulal le nga ten an ngai tuan ngai that alova local te antia kan han soi hova unenga trong kam taka vai ho hian phak an phakar sia ti ni country 71 ji hian dan thar Mizorama lo lu tur chia avenga aom to sa aveng tlat lo maya retrospective effect anei tlat lo maya chu wang chuan India Ramdan Central Act Mizorama enforce aom taki eng tege kan hrebok si lova kan ta na thalo te po aom mai thia chu wang chuan in eng tenge heng hi kan hriat angai atia ngoro chu ti chu katia Home Minister kawangwa Central Act Mizorama man mek lai lis kabadilani chu puneng ate ka pe anin mithiam te nan rona heng te chu Mizoram in kan ma mo ani himale thalo om lo himale apom ome antia zuan Home Minister kawahil le an pom theye katia alom om vetia akar le loka min ko le puneng aten Kamidan om to sa ka chu Mizorama om zui zelanga kan mamo ten ya ala om lawa poi kan tilawa kan pom amaro chu tun le voin le Mizoram state ani hun in kar a hian ni engemaw zat thla te pola tladona chumi in kar a chuan Central Act hi thiam takin kan hriat manglo hian an ron nolu tru manang ti hi ala omani hi pom thailo ti le ta chuan mintir le kawakal le kawasoya Home Minister chuan kan ti hau lovang chu tiangin tuna Central Act om sa ba ki pakhat ma Mizoram state in ni ma in Mizoram kan introduce lovang ti khamin lo tiam ta chu tong kam mai ani an ring zo lo mai thei chuwa session line ni naktuk lama parliament statement isiam thengem inti don lo thu statement min siam sak thengem katia har le nem ka siam don dia ti chuan min siam saka ti chuan pudeng aten an pomta 371 g kan final ta ni chu tiang chuan ya achung te kan in fia dan te po kha in anglo loma khalam pang ka chu lo chil tho lo me